kubyibonera kuri video ngira ngo ntitwakirirwa tubisobanuraho byinshi, nawe amaso yawe araguha ibiri kubera muri iki gihugu nakumiro nagamumunwa mugani w'umunyarwanda watuye akavuga ngo nakasamutwe. Aha abaturage baraye bahiritse leta bayikuraho ubuyobozi bwari buriho, birara mu mihanda basenya ibintu byose, polisi igerageza kubakomera no kubahagarika ariko bifata ubusa, abaturage bahinduka ivubi. Uti ni mu kihe gihugu? Abasahani ni mu gihugu cya Nepal. Nepal ni igihugu cyo muri Aziya yo mu majyepfo, kikaba ari igihugu giherereye hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde muri izo nce nyine. Ni kimwe mu bihugu aho minisitiri w'intebe aba ari we nyine ufite ubutegetsi mu biganza bye, kuko kumva ngo minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu niwe uyoboye. Aha naho muri iki gihugu cya Nepal ngo niko bimeze. Ni kimwe mu bihugu rero ngo byagiye birangwa na ruswa ku rwego rwo hejuru, naho usanga ngo bamwe mu bayobozi cyangwa se abayobozi hafi ya bose bari ku butegetsi ari cyo twita akazu mu rurimi rw'ikinyarwanda, ugasanga akaryango niko kihariye ubutegetsi, umuntu ni perezida, babyara be ni ba minisitiri, abana be ni abadepite, abandi barakomeye muri sena ndetse no mu bundi buyobozi butandukanye, ba guverineri n'abamiya bose nabo mu miryango yo kwa nyirasenge. Abaturage rero ngo bavuga ka kazu k'ubutegetsi kigarurira imitungo yose y'igihugu, ngo maze abari ku butegetsi ngo bakaba bana mu muryango umwe, bakajya kwiga ku mashuri y'u Burayi ndetse no mu bihugu byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bigatuma amafaranga yose y'ingengo y'imari y'igihugu atakarira kuri iyo miryango y'abo bategetsi bakomeye cyane, ngo naho rubanda rwo hasi bakaguma kwicwa n'inzara. Ngo ibintu ngo birahenze, imodoka zirahenze, inzu ngo zirahenze, nyamara mu gihe abo ngabo ngo bo bishimisha mu bintu by'agatangaza, imirimbo n'amadiyama n'amazahabu bihenze cyane, nyamara abaturage bo hasi ubukene n'inzara bibamereye nabi. Kuva kuwa mbere rero w'iki cyumweru tariki 8 z'ukwa cyenda mwaka 2025, urubyiruko rw'icyo gihugu rw'isi Gen Z nk'uko muri Kenya byagenze mu minsi ishize, rwiraye mu mihanda ruvuga ko rurambiwe ruswa yamunze ubutegetsi mu gihugu cyabo cya Nepal. Rwagiye hanze ruvuga ko ngo ubutegetsi bwabo bwabahemukiye, bukabafungira imbuga nkoranyambaga, kuko ngo ubu ngubu urubyiruko rwo muri Nepal ngo ntabwo rukemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, YouTube, Instagram ndetse n'izindi nyinshi cyane, ngo kugira ngo batazihurira bakigaragambya ngo Nepal na leta yabo barazifunze. Ubutegetsi rero ngo bwari bwiteze ko gufunga izi mbuga ngo biza gutuma urubyiruko rudakomeza guhanahana amakuru yo kwigaragambya, ariko ngo ntacyo byafashe kuko urubyiruko rwiraye mu muhanda rukazambya ibintu byose, polisi ngo ntacyo ashoboye gukora. Ejo hashize rero cyangwa se nyine kuwa mbere no kuwa kabiri, ibintu ngo byarazambye noneho ku rugero rwo hejuru, aho igipolisi cyagerageje kurwanya urwo rubyiruko rwiraye mu mihanda ku bwinshi, ariko ngo igipolisi imbaraga zacyo ziba nkeya, nacyo ahubwo cyifatanya nabo mu kwigaragambya, nacyo kivuga ko ngo kirambe ubwo butegetsi bw'akazu. Aha ni mu gihe kuwa mbere hari hishwe abari mu myigaragambyo basaga 19. Ibyo ntibyaciye intege bari mu myigaragambyo, ariko nanone ngo barakomeje barashishikara n'ubundi, ngo gusara no gushishikara mugani w'umunyarwanda. Ejo rero barongeye basubira mu myigaragambyo, batwitse ingoro y'inama nshinga amategeko ndetse n'ingoro cyangwa se inyubako ikoreramo minisitiri w'intebe w'icyo gihugu barayitwika, inzu y'umukuru w'igihugu cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu barabitwitse, ndetse n'ibiro bikoreramo umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena byose barabitwitse, basahura ibirimo bishobora kujyanwa. Bateye urugo rwahoze ari minisitiri w'intebe, batwika inzu ye ndetse n'umugore we baramutwika. Bamwe mu baminisitiri barafashwe barakubitwa, abandi baricwa, abandi barajyanwa, kugeza n'isaha ngaho bajyanywe ntibaramenyekana. Umuyobozi ukomeye cyane muri be niwe wari yagiye agaragara cyane, bamufashe bamukururwa, bamutimbagura, bamurya inzara ndetse n'ibindi bintu biteye ishozi. Minisitiri w'intebe rero cyangwa se umushikiranganji nk'uko mu Kirundi babivuga, uwa mbere wa Nepal Sharma Oli, amaze kubona ko byose byagenze bityo yatanze imihoho, mugani w'abarundi, yareguye avuga ko ngo atakiri umuyobozi w'icyo gihugu cya Nepal, maze yurira akajugujugu aratoroka, aho yahungiye kugeza n'isaha ngo ntago haramenyekana. Gusanga ibintu muri iki gihugu cya Nepal bigumye kuzamba no kutamera neza. Imwe mu myanya rero yaririmo abategetsi bakomeye cyane, bari barigeze ngo nk'imana cyangwa se ibigirwamana muri iki gihugu, ubu isigaye iri aho ngaho, nta muntu ugaragara uyirimo, ngo ndetse byakomeje kugorana kumenyekana iherezo ry'iki gihugu cya Nepal uko biza kugenda. Amahoro yagumye kuba mabi, ndetse abandi birara mu mihanda barasahura, bariba ibintu byose babiterera hejuru, ndetse n'abafite ibintu byabo n'imitungo yabo mu mujyi ngo ikaba iri gusahuzwa. Mwe rero mushobora gusenga amakuru twari tubafitiye yerekeranye n'iki gihugu cya Nepal, nayo ngayo mugerageze kubasengera kuko ngo bugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane. Mwibutse ko mu gihugu cya Nepal ariho twize muri histoire ngo hari umusozi wa Everest muremure kurusha indi yose ku isi. Aha rero ngo niho hari aka kavuyo, akadurumu vaye ndetse n'ibindi bintu bibi cyane bikomeye, mu gihe nyamara ngari igihugu cyiza cyane giherereye mu misozi, igihugu gifite umuco wa kera cyane kandi cyakomeyeho, kandi gifite idarapo ryihariye kurusha ibindi bihugu. Idarapo rya Nepal nk'uko uri kubibona ku ifoto, ngo ni idarapo ritandukanye n'andi madarapo y'ibindi bihugu byose waba warigeze ubona. Ndagushimiye cyane rero ko wakurikira ibiganiro byacu bisanzwe, uko wari kumwe na Sylvain wakugezaga aya makuru. Niba utarakora subscribe, urebe munsi y'iyi video kandi subscribe kugira ngo na video zacu zitaha ujye uzibona. Urakoze.